mmoja wa wanafunzi ambao tuko hapa darasa, naona kuwa kuna vitu tumelan sasa. Malkia Strikers ong'ado tiko mar tugo finals e piem mag African Women Championships mar manyo thuolo mar biro tugo Olympics. Malkia Strikers noloyo Morocco 3-1 e nus finals motenre otieno manyoro. Cameroon noloyo set mokwongo ka Malkia Strikers noloyo 3-3 manoluwo maomiyo gi thuolo mar biro rakore kod Egypt. Finals mitugo kawuono odhiambo kar saa 12. Malkia Strikers nitiere kod geno mar biro yudo loch e piem go e kinde makoro girakore gi Egypt e finals go. I think for me niko happy sana kwa sababu tuko home ground ya Cameroon na players walijitolea wakasema leo mpaka tukufa na the host. Unajua kuna ile tunasema tucheze slow wafanye waboeke kwa uwanja. Hiyo ndio niliambia players wetu tusikuwa na mbio, tucheze game slow, alafu hawa at the moment wanarudi chini sisi tunapick. Hiyo ndio ilikuwa strategy na tuka make sure tumetumia hivyo na tukawatoa kwa game.